Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang sa inapuri atas. Puji-pujian terima kasih ma isombako nur nami hubamu Bapa. Bani bagal ni pangidupimu apa kalau ngomong buaman nami. Bani panorang sogoton pe. Mengelekkan nami hubamu. Asya tetap hamura pikiran na mariti hatamu. Asya tongtong, goki baga sapi turun ni hatamu mahanami. Mendalani kuduk nami sa ganjang niron. Bagas goran nakmu ton Yesus Kristus nami dalam rapakon tonggo nami yon. Amin. Bapak nang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot niron. Nabu sisihan nami marhiti unik channel itu pon. Rigapan sigano pari bata sogoton Jumat tanggal 20 September tahun 2020 aima tersurat bani buku parambilan bindu pitu ayat sada nama katahon sonon rahanando barita nama diar asim minak namurum anjaha diaran ari parmate umbani ari partubu. Kita haganupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu haganup do hita membotoh share ni doding nama katahon sonon tene. Sihala erdeng bulung Hosaya. Sona hape pangeleng langdong halak napor saya. Artini ai secara utuh ibagas perguluhan tahun. Anggo doma memang salah palakah ta age penamadir ibek kita nedingat talak na salah aido tene alani aima marhiteon dirigapan sigano pari bata bani panorang sogoton ipasingat Raja Salomo do homa age hubata pasal hargani goran nama deyar atape barita nama deyar pasal dirita. Jadi maningon takas do bata bahasa lang tarbahin lang HP ini ibagas parguluhan tesigano pari maningon ijaga hita do kuranta. Jadi ijaga kuranta atape ijaga hita baritata langsungon nasinubut sonari pencitraan mangindahi popularitas langsung naik maksud ni hata on tene. Tapi menjaga guranta atape menjaga berita nama dia pasar dirita maningon do HP ini hita tetap menggulu songon nah narusukon ni nai bata. Jadi uri ini HP ini bahat perlajuan ibagas guluk taon na manggoda hita maningon do HP ini tetap ijaga hita hapasingon ni perguluhan ta. Maningon tetap ijaga hita habujuronta. Jadi ori ini PHP ini sol marakinan hita. Maningon do HP ini ijaga hita asih tetap kita ibagas halam lamun. Jadi sidona munapik kita ijai atape sidona ipabujur-bujur hita lang. Tapi rahanan do tene barita nama diar pasal hita na itangar halak marimbang minak namorum ay mase onggado adong hasoman manobut sonon ya. Jadi anggo dipakai hita pe parfum ya, jadi kan parfum minak namorum hargado ya. Jadi anggo mitur merbeda do ay anggo iparditi hita minak namorum atape parfum na maharga pakon parfum na biasa merlegan do aromani. Anggo parfum beso ay ya jarak 5 meter petaranggo. Tapi anggo parfum na jengesai dohor hita murum tumang langkomani mamben halak gabe terganggu. Nah, ijon ibahin Raja Salomo perbandingan. Jadi antara barita nama diar goran nama diar pakon minak namurum no kanay parfum ay harganando HP goran nama diar atape barita nama diar.
Nah halani ay baik ni ombah. Jadi masih merusuh orang tua bani ni ombah anggo itangar anak ni berprestasi. Halani goran doai lang prestasi ni ay na memben maharga lang teni. Ijaga goran ni orang tua ni sonai homani. Ijaga homani perguluhan ni. Alani ay mabapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon tetap do HP ni ijaga hita goranta atape ijaga hita barita pasal dirita ase tetap ma nama dear baritata sedo na ipadiar-dear atape sedo halani lau pencitraan lang ya, tapi halani memang sonai matongon perguluhan ta. Maningon ijaga hita do hapasingonta, maningon ijaga hita do habasaronta, maningon ijaga hita do hasabaronta, maningon ijaga hita do humani karakter ta. Ase bu ini dah kalak na marbagal ibagas dirita aima hidup ni hurni naibata. Jana angku isobut pe humana padua honok kanayay. Deran ari parmate humbani ari partubuh. Alaniaha alani anggo doma marujung guluh kita. Idingat hala mahaganupan nama der na binahenta. Na alani ay sonahi ta marujung guluh maningus sonahi do habini hita ibagas guluh ta. Jadi ulang manamin kanay do kan. Saga marujung guluh kita nedingat halak aima na masambor na nehorjahon hita. Nalang mader na ihorjon hita sangga panorang guluh ta. Aima asiaton Raja Salomo derando ari parmate kumbani ari partubuh. Anggo bani ari partubuh lah dong ope sidingaton ni halak. Sidingaton ni hasoman humbata. Tapi anggo doma marujung guluh bah masih dingaton ni halak humbata. Halani ay ase gabe diaran HP ni ari parmate kumbani ari partubuh. Aima anggo tetap HP tene goranta barita pasal hita. Aima barita nama der halani ay tetap mahita marhabasaron, tetap mahita bujur jana tetap mahumani hita mardalan ibagas hapitoron ni hata ni nebata. Ase barita nama der aima na tetap manjalir ibagas ganupan ring-ring ni akulata ya jana sonai mahumani age ibagas perguluhan ta si ganupari. Amen martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase ibagas perguluhan nami. Lambin ibakuhon hanami bahasa. Ham do tongon Tuhan. Nadop mangondoskon nama diar ibagas perguluhan nami. Ase sonai mahumahan nami. Menremotkon nama diar in. Ase barita nama diar mahuma. Najupah kalak ibagas perguluhan nami. Das kubani ari parmate nami pe. Alanay Bapa ibagas sa ganjang nerion. Pondos ka nami maguluh nami hubagas tanganmu. Kita marhiti goran nakmuton Yesus Kristus nami. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi. Anuar matongon, marito ni parsahapta, marito ni horjata, marito ni pargulmiton ta sa ganjang neron. Gabi barita na mader maay, sidingaton ni halak nalegan, das kubani, ari parmateta. Shalom.